Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Gini kisngi baka jingyap jong ki Briew na ka jingpang COVID-19 kala nangkeo. Ya ki Thliew jing tebru lahap banti da ki po silom lani ki JCB. Henry ki longying ki balamat ya ki jing sngosi namar ka jing klatno ki bait baton jongki. Ki liat ho hangi baki po silom pat ki Shim Kabu palat da ka bao da ka dor ka barem bad ha ka jing bambanse bad ha pedeng ka jing ban jong ka jing sngosi ki hap ban seu bet kat kador kabaki o. Kiliat ho baki po silom ki o dor hado pra hajar kendai hajar bat donru hado shipo hajar tengka nagabenta ka way ka Thliew. Habaya keren pat bat uway ni kitray JCB uliat ho bakam day baki o dor Henry ka dor ka baki Shim ka day bait kat sanspa tengka shikenta Henry ulaong baki trying ki ice ngau bahi yaki. Wadla utray JCB ubang iya keren ulakam baki Shim hakador kenta. Henry kiladon pat ki Briew ki balapha ya ke recording syaka Batesi TV pan penthi kena ba utray JCB upan baik prahajar tengka wadla kan Shimpor tang shikentaru. Ngamot kali pi day tu baba syati Thliew day bayap pum tu. Dah. Te ngadon bahaying bas ki basyong basang tu hala. Te bayap COVID. Ha. Tengah aku aban kali kat nu kador pension. Karena pada kan bampor dong. Atau tu ngamba ngapong re atau kata-kata tambah isong pat kapor teh. Te pi kan nu kapor kan nu kador pi Shim. Menen tu kadang wanti. Menen dan sini. Menero wanti. Jadi betul si ombek projek dan naik tanah rem syuting deti warna anak semua ke kampus talpat masuk tu di kata maroma. Saya pakat ni kan ya ai juga orang. Tak kan kador ni kuat ti ban tip shwa namar. Ban keren kita ayu kan bahaya. Sampai menen tu ya ai saja. Menen ai saja. Ông đơn ba ai pra đơn expo. Nga kani namda outdoor sa kong tamba sa siyong panapisya kay pagkakong no naman. Kasi kamyap kamyam termdero ko ang pagkakam. Di nong rinjeng nga di Thliew kasamban di Thliew along mo kamyap sama. Em dah kata ro teman at least dah pi ong shwa kata tengi la sngoto kan man ya ka baduna batam tengi la sngoto kan dah pi ong shwa ka dor exactly kat no shikanta kat no shi kato la sngoto kan Itu patlong da sulit itu kan natin yung prahajar prahajar means the whole day ne shikanta ne Shikanta. Prahajar shikanta. Prahajar udah dekat kan? Oh, ada dekat. Sama day na ba? Long dapat kan kan plan. Long sibuk kung kamanyap na bisa magtan mo po kan harap dyan eh. Sibukan mo nga sibuk dyan ito. Dati nagapoy kamat cek mo kaya. Tak kan sibuk terdapoy hasil shikanta ro kan shimbe ka prahajar Oh, ba. Oi. Pidai pi tu bahasa ti Thliew belum singtam. Oh, hoi gede. Masuk kuah bentip na fi tu nomor ba.
Kidan ki baong ba baiti Thliew ki piasi madu khandajar fojar ka desa. Em ko siyang nakakapor ba? Kapor em ngakwa fin batai fi kin balai ba kiasi Ni, madu kata. day ba ang bangi demand? Katali ni ang bet su ay subha bet ya kata ma. Hoy, kidan nga banga let, kidan banga ngampoy ram day tangga jisbi jongi. Jisbi tangi let bida kanta. Katan spas kanta. Kementan kidang ya phone ya. Hoy. Yang bau JCB ya Shim sifojar khandajar. Em katul dah kalayat bro siski ngikan get kum kanta kan ba. Maximum try kan kanta try kan simpor. Maximum dah kila pak dah sebut lagi pak wan kloy deh sebut ngilalit nado si power jem tu. Si power kan mampor adu saw je adu bandel datam. Simpor do kata tam. Em long ka simpor ba up ndai bati. Mut ka bay up kalangat langat. Ah, Mut mental ada si kenta pade ke mut kan ya kador ka spa si si kenta. kata kata teh dah su ai tang ba bayam panyang rulang. Em kuma mene wat I tei don gini ki pos don wi pastor na na yuru yang ba ngalinga menen ya kadon ga ba ngaliti menen tang ba katu tekila ikran ba driver te lisa driver ula simtam tang ongan penpai no mar kami tu re ngas tu isu suan ni nang te ong ba sim ga no ani la ne bro sing papar khat ni namar iti ba pha inga te nang ban parkhan hadin tu pat ifon iti ba pha inga yang pesne ba mane ke ti hado si artli ki sim ka khandai khandai jar onga em kata te wat ngarungam Nur mo ban siya madok kata-kata, hindi na ang phone ni pastor ng tayo, ang ansuan pang pahay na kapsala siya, nalalisim na yung driver kay. Kato, maneng ang kasyong, ngala ang iki, yung perkat ipikan, yung kwa bantip yung kador pangitray kanta, kaya kakatan spas kanta, tambasin ba, nga nga dadi ba, sulit, bet suwan, bet, kanya, bitang kata kador ikan.